ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Manong Kwarog, Aw, limabas ka itay. Ita, lumabas ka manan. Apay nga agkarasubli ka. nay, apay adamagamaday. Nakaskas daw ka day no magnaakat dalan mo't ditawi. Saan adalan ti sungbat ti saludsod ko, Manong? Papanam ko na. Ay, saan mo nadamagain? Mapanak iti maturong ti sakat. Nagalas asungbat. Magmag nakakadilatan nga awan masnop a papanam. Napay ngamin na kayat mo amamuan. Kunak ngamin numapan ka iti balay tinakita kabalasang. Ha? Nakakita kami ti balasang ako nam. Ibaga madagaw, tayin nakman sirpatayin. Agpay sugayam ti kunada. Nga alisto ka no adda balasang. Ngam no trabaho, masadot ka. Yay. Ay, sur-sur ka la, sur-sur si Kakwaraw. Imbis nga umay na tulungan, di bangkag ko. Agan anos kayo kadipay nga agmula. Ha? Agsibaw kan agapit iti bangkagyawang kal. Inak ngamin agpasada. Day tan tumit sa dutlo. Day tala pasada-pasada ti bagbagam. Awan mo nga ron makita kwarta, may mapasadaan. Nadamot basit Nadamot karga ti pitakak a 50 pesos. Na, 50 pesos lang. Kasano nga no makakita ka iti na pintas a balasag. Ada pangasawa mo, you know? Si kantumot ati aggastos para kanya kanggal. Iso nga ibaga katulungan nakap no, ada pangasawam to. Umay kanto ka di tulungan, noeng kaaglako hanggal. Ha? Uray da ito pitakak ti pangikarganta iti mapaglakwan. Ay dinakman lukulukwan. Kain pagbalinin akas laubing awan manaknakem na. Gumatang ka man iti lakok a prutas, Kwarog. Anya ka di ti pruta sa lako maya kagawad. Lansones kan rambutan. Gumatang kan. Nanda ka di free taste na. Adamat no gumatang ka Di la ko ma-free taste ti kayat ka. Naglalaingam ngay no di ka gumatang. Samo dawatan ti free taste ti lakok. Awan ngamin kwarta. Anya, adda ka di nga agtugtugaw nga mawan kwartam. Kasano nga adda kwartam kat di ka mat ngami nagtrabaho. Makapasandot mo't nagtrabaho kagawad. Edi simmadot ka ngagtrabaho. Simmadot ka kadimot amangan. Ay, saan mait kagawad? Di ka mo't kano agpaspasadan, Kwarog. Makabanog mo't nagpasada, anday. Di ka kadimasikuran nga awan kwartam. Ikandak man nga ro di ti kwarta kantay. Apay ko mga ikan ka. Saan ka mo't amasakit tapno ikan ka? Ingkakit di agpasada tapno adda kwartam. Ay, adda ko mamababtuog aswerte. Mamati ka iti ibagbagada amanabto og aswerte. Ay, no nasadot ti maysa a tao, kinamalas ti manabtoog. Agswerte aktulay nga anday. Kasano ko mga agswerte ti saan nga agtrab-trabaho. Apay ngay masidag ka dito'y ayan ka, usi kang ubeng, Itaypay lang amin na nakita ka nakatugaw ka dito'y, Manong. Adda ka di or-urayam? Awam mait. Nga magur-urayak man iti grasya. Barang adda sumangpait. Anya? Agur-uray ka iti disgrasya? Grasya, kunak. Sana disgrasya. Awan lat amok amauray mo ditoy. No saan a disgrasya? Kasano kumadisgrasya ako nam? Awan ti sumangpat dito'y amang tad iti kanam. Taawan mater aramidam. No di agtugtugaw latan. Ay, kas kalagsasa o abakat Mano ka dititawan mo malaw? Agawid ka kita ni Jabalayaw. Damag ko akursunadam kano balasang ni Paris Sibyaw, Kwaraw. Ni ka di sa laod, ngaglaklako iti bananak yaw.
tatapulaon. Wan, kwarog. Kayat mo ka di dayja abalasang. Aramak sa nagpaiso bareng kayat nak. Ibag no kayat nakadayjay kat sadot kamait. Ha? Abay kumati na kayat kat nataarak mait tata. Nataer ka ayamait. Ti kinasadot mo mat ti agwarwaras dito'y kabildatan. Isungawan ti mayat ken ka balasang. Ha? Sino tinang ibaga iti kasta, tatapulaon? Masapul pa'y aya nga ibagak no asino tinang ibaga. Haduda mo't amang ibagbaga. May sapay ni Pare Sibiyaw. Apay nga mina nagsadot ka. Anya? May samot ni Tata Sibiyaw nang ibaga iti kasta? Man, tarmak man di anak na, tamakita man. Madin sa tipanggap mo Mala, armam, barang kayat na ka. Nay, si kamot ti masabat ka una na tuyang. Adda ka di masapul mau, takas laad da ibagam kwaraw. Nakitam ka din ni Salaud no nagawi dahin. Inak man sarungkaran di balayda. Ah, itaman pa'y anak kalagip ka mang sarungkar kin ni Salaud. Kasanaw, italang mo't anak itak ti kinapintas ni Salaud. Nabayagan ngaglaklak ko iti banana kyaw. Itala nga makitam. Wan nga raw. Ay, masigurado nga do ti kwarta ni Salaud. Tanagagat nga aglakaw iti banana kyaw. Si Kangay, adda ka di mo't kwartam. Standby ka lang mo dito. Kwartamin to adwa ati kwarta ni Salaud. Kasano ko makwartayo adwa? Manong kwarog, nayaw-awan kan samat. Pagkunamot anayaw awanak. Agturong ngamin ije bangkag ti dalan, anaturong mo. He? Sigud mat amasadot ka amapan ije bangkag. Iso nga awan na ka na yun ti kwartam. Ha? Kasano nga mo ngawang kwarta? Nakitak ti pitakam idinatinag mo. Awan karga na kwarta. Nakupin-kupin apapil ti linaon na. Abay apin nakibiyangan ti pitakak. Saan ko pinakibyangan, Manong? Kinitak lang ang idinatinag mo. No adumat lang ti kargana. Ay, malagip mo, di pa nang isublikkan ka? Abay nga ron na kinitam. Inik kang kangaraw, di ti pamalubos mo amang kita. No di mo kaya makita ti sabali ti pitakam, Manong kwarog. Alwadam, tapno saan amatinag. Imbag tain sublik pa'y, oray awan karga na. Yay. Kwarog, naggapu kan samot ijay balay da salod. Unantay, ngamjay mo't lako na ti asikasun na. Sana siya. Ay, kasano nga asikaswan na ka, kat awan mo't pakairanudan na ken ka. Imbag jay lako na taad da kwarta na numakalakaw. Paingawan pa kay ranudan na kanyak, ako naman tay. Apay, mabalin na kakade nga ilakaw. Yan ti mate. Kaya't mo asawain, napatpatagtila ko na asabangam iti siya. Saan kaday anak ko nam, ajay la ko na ti as-asikasuan na, tamairanod ijay. Si Kangay, anya ngay kumati pakairanudan na ken ka. O di tulungak iti trabaho na. Tinulungam ka de, idinapan ka ije balayda. Sana, tasan kami pa imot nga agasawa. Oh, impakitam kumati kababalin mo, idinapan ka ije balayda. Di mo pa'y tinulungan. Impakitam ti kinasadot mo. Ay, uray asino mo't ababai saan da akayat ti sadot. Mabalin ka din nga ibaon kay di balay da sa laod, malaw. Anya ti aramida kije balayda manang salod, Manong. Ingkaitad kan kwa na da ito'y nakasubray. Ha? Nakasobre? Kwarta ka di, Manong? Saan? Surat da itaoy. Apay nga ibaon nakpay amang tad iti surat. Masadot ka mapan ija balayda. Iso nga ibaon nak, Manong?
Mabainak nga rod amang ibaga asangon sangaw. Iso asikan ti mangidanaon. Mabain? Wano? Masadot ka. Na, Ha? Ada ayamot ti kasta? Agaram? Ngamang ibaon iti sabali? Ha? Manjak manong? ha? Ditakan? Yay. Nadamag mo ka din. Dakil kanugayam ti urnong ni Salaud. Babaan iti panaglaklako na iti bananakyo. Sikakit awan pa urnong mo. Ay, mapan kumankit di armain. Tapno mairano dak iti urnong na ang kail. Ha? Ay, di ka lamabain. Diyay la urnong na ti makagapaw. Tapno armom diyay tao. Nasirip to'y ka na kamangkail. Masapul ti sirip itapanawain. Tapno adda pa kay ranutan. Ay, saan anasaya at day ta akababalain? Armom diyay tao? Saan mo mat ngay ayatin? Tilagayam urnong na ti prospect mo? Kasta? Di mo't masurusuro ti ayat ang kail. Kasano no din nakamasursuro nga ayatin, gapo iti kinasadot mau. Oh, Uray basta ka na yun nakaikan iti kwarta. ay laglag. Awan puli tayo akasta Ay nagluko kan. Sikakit din alalaki, ti biyagan ti babae. Oh, anya ngay kwaraw. Inaram mo ka din ni Salaud. Alis tuam tapno di da ka maunaan ti sa balay. Intantuman kitday, tatapulaon. Ay kat, mangawit ka nga rod iti may sabulig asaba. Taipan mo ijay, tapno maayayo mo't kan ka. Ha? Ay, day takot nakawitak iti saba, mapanidya balaitan. Uwan tapno maayayo kan ka. Alangan nga ima-ima ka amapan ija balayda. Kaya't nga gawit iti saba. Intun kwan, ibagada kaslak baka sa nakawit iti saba. Ibaon mo tuman ni Kwarog, tamapan agteba iti saba ije bangkag. Nakitak nga ada natangkunanan. Apay nga adi mo pa'y laimbaon? Ay, imbaon ko, ngam saan mo't anapan. Ay, masadot man siguro na. Naglukon day jay akwarog. Sadot. Manipod ko na akayat nanti mga asawa, isupay ti panagbalin na asadot. Sapay ko na naan ni Salud ti kayat na. Kitno naggagay, day jay abalasan. Mamati kamat akayat ni Salod. Ay, amudan ti kinasadot na. Sa una lang ti kunana amapan na armud. Ay ngamsan mga gunggunay. Nalaing-laeng asumao ni Kwarog. Ngam nakurang iti aramid. Binasted na kakadin ni Manang Salud, Manong Kwarog. Kasano ko mabinasted na, katjak pa'y mo't inaram. Ang amintun rabay, mapanak tarmakaon. Nagladaw kat day nga ipapanmon, Manong. Abay anala daw ako nam, kat nasapa pa'y mait. Rabi ay, ti ipapan pa ng sarungkar iti balasang. Saan na mabali na mapan mo sa rungkaran? Tanakitak ni Manong Kiko, at tultulungan na nga gawit iti sabang ay banana kyuda. Ay, di nasayaat. Tadakaduha na para await. Tayo nagasawa kami. O di ibabaon kumatay taki ikaw. Sana sakti para await. Mabalin kong tupay at kisto-kistungan ang dayaki ikaw. Ay, agninong kamay agninang kamay ni Antay. Ha? Sino ti agkasara pagninungan kan pagninangan nyo ang gail? Daki ko kin Salud. Ay, nangayad kanukay, ti kalaysa danto ang mapasamak. Abay ngay. Ha? Kito para kanya kumani sa loud. Ada ka di aramatam, nga kalaysa, uno pang ikalaysam kin kwa na. Ado kanugayam ti urnong mo ni Kikaw, baban iti panagmulmula na iti saba. Nalawagayam ti kasabaan na, di ta kabangibang apuraw. Oh. Kayat mo asawain. Isu ti paggapgapwan ti lutluto ni sa loud asa bahanggal. Pwede.
Ay, kakit agmulamat tapno at damat apitam nga ilakaw. Saan aday tasadot mo ti in-into na ram? Aman nga rudan tinamnama kini sa laod. Ikalay sa mo ni Kikaw. Ura inaram mo. Sigurado mo't adi nakakayat. Tawan pa kairanudan nakin ka. Aggagat ka na. Tapno makaasawa ka mo't no kayat mo. Ay, Kwarong! Kasano amay ayo kan ka ti babae, kat sadot ka mat. Aggagat ka, tapno makaasawa ka. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay. Enteng, saan ka de nga itajay kunada bakuna dagiti nataengan? Uwan ka no. Bakuna kontra pneumonia. Masapul nga raw nga agpabakuna ka mait. Kanayon ka nga nga agoy uyak kay. Ay, nasakit ti bakuna. Na. Sa pa igurigur ko pa'y. Ay, saan ka kumaakas laubeng akabuteng nat agpabakuna? Ay, bakuna dita. Ingka agpabakuna, ano kayat mo? Na, masapul nga agpabakuna ka mait. Sapay makaalis ti pneumonia. Ay, maudi ak agpabakuna. Ay, rumbang asikati umuna. Tapno tuladan dagiti tao. Sana ka makapabakuna, kasanak pa imot asinyaw. Wan, Kwarog, dagiti laang senyor ti mabakunahan. Kurang sa dagiti agas nga yugda dito'y barangay hall. Malagip ko pa yung laang, ti pa nagbakuna da idi ubingak. Kasano ko maamalagip mo, no maladaga ka pa'y iday. Saan? Elementaryak iday. Apay, anya ka di ayati inaramid mo. Idaadain may nagbakuna idi pagadahalan may. Timarayak at imulyak iti bayabas ta mabutengak. Ka, saan ka nabakunaan? Nakita dakdag iti kadalak, kat imbagada iti mistraw. Imay mo't jay mistro may kat pinaulog na. Ay, takrot ka matgayam, edi ubing ka. Idi masidag jay mang bakuna kanyak. Inruar ko ti palasiit ka o kat nagsanaw. Sabat ti masabat ka, umarituyang. Wan, pare Luciao, nagbapuak man ije istor ni Salang, kat adda na damag kaw. Mapan kanu amin anataengan ije barangay hall inton bigat. Apay, adda ayuda. Saan nga ayuda? No di kat bakuna kontra iti pneumonia. Ay, bakuna. Ay, nasakit da ita. Ano sa mun ay sakit na? Basit laeng may ngem ti agsakit ka iti pneumonia. Ay, isanot kong tupay da ita anyo mo niya no masidag. Ay na makitam nga rod ay ati pneumonia nga umasidag. Mariknam tulaengan inton aguyak kay ti kastaunay. Sapay no siyak ti aguyak kat uray akla agkapsaw. Agpabakuna ka kadima at maribanang. Amin tayo senyor, Mare. Rumbeng nga agpabakuna. Apay nga taaje da dumaan na bakunaan kat agsaki da mulata. Kas kumaiti kamuras. Nabakunaan met ti ubay ngem agsakit dalata met iti kamuras. Saan amaliklikan day tamare? Agsakit da nga agpaiso. Angem, napigpig sa tinaturalisa ti bagida alumaban ngem kadagiti saan anabakunaan. Tanabakunaan ti kaaroba mi nga ubing kontra iti kamuras. Ngem apay ngay anag kamuras mulata.
Napigpig sa tibagi tinabakunaan a lumaban iti komplikasyon nga itden ti sakit. Isungad da bakuna. Wen Mare, dakkel ti maitulong ti bakuna kada tayo. Ala, taalo kuyak mo't nga rod ni badong ka agpabakuna. Awisan ka, nga umay agpabakuna inton bigat, manang. Apay ka jaya masapul day ta bakuna. Panang salaknib iti bagay. May mayat no mabakunaan. Tapno saan tayo analaka amaakaran. No adaday tay sakit dito'y lugar tayo. Kasta ka day. Agam kabutang ko mo ti ma-injeksyonan. Ay no ag sakit ka iti pneumonia ay narigrig at ti ma-hospital. Sana ka din ngagsakit no mabakunaan na kagawad. Saan na kayat asawan asaan kan nga agsakit? Ngamtay na kun itay, napigpig sa tibagem, alumaban iti sakit. Datangan ka dilang ti mabakunaan kagawad. Wen, manang, para iti senior citizen laang. Amangan mo't no madagdaga kamatay no mabakunaan na kagawad. Hey, saan akasta, manang? Ado, matan tinabakunaan iti napalpalabas, iti kasta abakuna. Katawan mo tida kasa napasama kadakwad. Kwaro, ipakamuyo amin kadagiti nataengan ta umay da agpabakuna inton bigat. Na. Di alam mamati nga umay ta. Ha? Apay ngay? Lamok nga main. Kabutang dati agpabakuna. Di ka man. Siyak to umunang agpabakuna. Naturedak. Nga tangkail. Naturedak. Kita kao, pati kao. Na. No hindi ko kita, hindi ko pati. Naturedak. Isugagtal na kadita. Numabalin la ko mabakunan dagiti san pa asinyaw. Siya kung ti kaunaan ngagpabakunan kail. Ay, di ka man. Namukmati inaramid mo, edi ubing ka. Edi ada agbakuna edi iskwilaan nyo. Ay, idi lang dahi ti angkail. Sanitan. Abangan no si kati umuna asumyan. No makitam dagiti umayan nga agbakuna. Nakasaganan ti pakaangayan ti bakuna. Nasayaat. May mayat no masapa amang rugay. Tapno saan anapudot. Nakasagana mo dagiti barangay health worker. Si kanto ti umuna nga agpabakuna Ay, ha? Anya? Sakti umuna ko na. Apay anas daaw ka. Kwa. Igaraw mo ka di manan ti kinatakrot mo. Kwa. Saan nakatakrot? Katno sakti katuredan a kapitan, Panagnakam nga ruday ta sa asi kati katuredan a kapitan. Wen! Mapanagnakan taw ti kinaturad ko inton biga. Ala, intan ijay barangay hall. Tumulong ak kadagiti BHW amang isagana kadagiti agpabakuna. Apay nga umay kapahikit nagadumat ti BHW ijay. Apay kit din asa anak nga umay kat agpabakuna akmet. Ha? Syakti umuna. Tapno tumulad dagiti dadum amabutbuteng nga agpabakuna. Anya? Sigurado ka asikati umuna? Katuan Uray si kamet. Agidanta. Ha? Makita to no sa anak abisay. Amumot. Sakti kapitan. Adulakit diti asikaswag iti barangay haul. Apay ko mga ado ti asikaswam. Kat saan mat asikati agbakuna. Kwa, basta ado ti asikaswag. Kita kadagiti aglutaw para kadagiti bisita. Isungarod amayat no umuna ka. Tapno inton malpas, mabalin mo akitaan dagiti agluto ako nam. Ado nga ti aramidag. Masapa mo't amang rugay. Saan arason day tamang kita kadagiti agluto ako nam. Tatalo siya, Yung kayo nagpabakuna at dandagiti agbakuna. Napan nga taman, di bakit kayo di barangay hall? Ha? Saan mo nga amaw no napananti ka balay maw?
Napanakpay namin nagpalinong itinwang, kwaraw. Sumarunukan to nga ro di barangay haul, tatalo siya. Agdigusak pa'y atap no sa nakababain iti mang bako na kanyak. Mga no na ang dudak, akas itinwang nga impalinong kaw. Apay, sinakayam ayatinwang mau, tapno kunam nga agpada kayo iti payaon. Ay, wala. Tanay, saan matamag na sumalog iti turaw, iso asinakayak. Ay, isumit laga mga agpada kayo iti payaon. Mala, yung kapengarot agdigaos, sakbay ngayon kagpabakuna, tata. Marituyag, nalpas ka ka din ang nabakunaan. Ayun, Maray, nakipila kami itayon kin ni Maribanang. Nasakit ka di iti bakuna. Ay, perme Maray, kas kaunay nga ut-ut na. Masapul nga iturod mo, kisakit na. Ay, sus. Ay, jaksamot kaya ti mabakunaanan. Saan ka diyan nasakit? Rinaba ka lang. Kas lang amin nasakit. Ay, unay kan, Maray. Tudukla ang injeksyon, kabutang mau. Ay, nalpas ka kaday na nabakunan, paray. Ado pa'y titamtamingik, paray. Jak pa'y masang o ti agpabakuna. Payam ka di pa'y nun niya, banday tangar aramidan, paray. Intakidyak pabakunan. Pauna agpa'y dagiti daduma. Paray. Oras yak tundi mauday. Nalpas ka numutayin na Maribanang kan Marituyag. Nalpas na kaya, paray. Isumiti ko na da itay, paray. Ay, inakmatayin tayo na magpabakunan. Masimati na kapilan. Si kalata, tada pa'y ngamin pakakumikumak. Basit ka nun ti agas, paray. Ang mga numaybusan ka. Sa nabalita dan tumanin. Nasaya at numaybusan. Nakabutan ko ti mabakunaan. Anya ka di ti masapul mau, manang. Yapay ngay din na bakuna, anak. Aguri-gurak matan. Madin siya mo tinaybakuna kanyak. Ay, gagangay ti agurigor. No mabakunaan, manang. Kaya't asawan day ta. Nga aguri ti agas anay bakunakin ka. Kasta. Ay, kunak lakit din. No pagsakitan nak tinaybakuna kanyak kagawan. May katumat laang day ta gurigor mau, manang. Agtumar ka lang iti agas apara gurigor. Kunak lakit din numaditi sasadak. Gapuy iti bakuna da kanyak. Ikan ka iti agas. Taagawid kan. Kat maturog kan kalpasan ang makatumar ka. Ay, huwag kagawad. Katagamanak. Ay, enak man nga rutay turog ko. Tanay malaminak mutan. Kunak lakit din no anya itayon ti marikrik na. Gagangay day ta kunak manan, manang. May katumat laang. Saan ka madanagan? Saan kamot kanugayam ang nagpabakuna, inteng? Makumikumak ngamin. Makumikom, wenno imandar manan ti kinatakrot mo. Sa anak atakrot. Awan takrot kanya. Siyak pa'y lang ti katuradan a kapitan kunak manan, nay. Ay, agsakit ka lang itinumun niya. Ilasin ko amin nga arwatem. Ipan ka pa'y ija ospital, ta ijay ang ma-injeksyonan ka iti ado nga agas. Ha? Ay. Adayo kanyak na itaan numunya. Amon ayat ti sakit alisyan ti kasken ka. Uray anya ti kasasaad mo iti biyag. Uray anya ti saad mo. Awan pakawanen ti sakit. Salbag ngamin dayta asakit numunya. Into no ko yung palapal kaon. Ay, di ka man agin lalaing, inteng. Sapay takrot ka man. Apay ngay ngaglaladot ka magtanangkail. Anda ka di sakit mau. Sapay na panakitsinda ni antay. Kasla na banogak. Ha? Nadagsan ti baro kong kaw.
Kanabarati bagay. Ha? Aguya kakpay. Ala, Uncle. Sintomas mo tinumun niya daytan. Ay, delikado. Ang mga numakalis ka. Kadurmanyak no ada numunyak. Ay, saan ka kadurmain? Nga mabuto nga kamalisan, Uncle. Narigat ka no tikas ka. Ado nga injection sa mo, ti injection dakan ka. Ay, nga ta. Ado nga injection ko nam. Wan ka no, Uncle. No saan ka pa'y ang makapangan, dextrosan da ka pa'y. Ay, nagsakit ti tudok ti dextrose. Ay, takit nagado nga injection. Nagrigat ti ado nga injection. Kinabutang mo ti may salang at tudok ti bakuna. Gumado nga injection ti pangagas dakin ka, numanumunya ka. Yay! Ay, sas, no sumangpat nga antay, masapol nga ipandakan di ospital. Anyati ko na ti Dr. Dungaw. Adda ka no pneumonia. Inak gumatang iti ado nga injections, kan gumatang akpay iti dextrose mo, tanakapsot ka. Da kayat si injection kun dextrose. Ay, no saan mo akayat? Kasano nga rod nga agimbag ka? Kwa, agimbagak tulat ta Tiim pagatang ti doktor nga agas mo, masapol at umaram. Tano saan ka nga agagas, matay ka. Matayak nga taaya. Ay, nakapsot ka ako nam. No saan ka nga agagas, awan papananda no di kumaro. Ala, panawan ka pa'y tainak gumatang itiim pagatang ti doktor nga agas mo. Kastamutan, agumatangak iti dextrose mo. Nagrigat gayam ti saan mabakunaan. Iso nga inton maminsan, agpabakuna ka, no adag bakuna kontra iti anyaman asakit. Ewan, saan akon nga agpambar. No daw may agbakuna iti barangay hall. Katwan iso asaan ka unay nga agtaktakrot no maipapan iti bakuna. Santon ama ulit. Nagrigat ti ma-ospital. Agpabakuna akton. Ay, rumbang laang. Saan at itakrot mo ti agado? Ha? Laklakayan ka. Ay, Kapitan! Kinabutang mo ti may sa at tudok lang ti bakuna. Ngam, at adumat nga injection kan dextrose ti kasukat na. Saan arumbang akabutang ti bakuna? Ala, sige! Diton, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapoy asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.